Chay watakunamantami Dios paksimi traducción wampis. Sinasataq radio wampis. Escuela wampis kallarishkakuna. Chay watakuna purapimi ña joven kichwakunapis Dios paksimiman chayita kallarishkakuna. Chaykuna purapimi Manuel Naula Saguiay. Paipis Manuel Naula Yupanqui, Manuel Bueno, José Juan Naula Yupanqui, Nicolás Lamar, Basilio Malan, shukta kichwakunapis ashtawan Dios pakshimita misionero kunata ayudaspa willayta kallarishkakuna. Instituto Bíblico ka manera kulta dije kaypima kallarishka. Tayta Juan Malik mari punta Instituto Bíblico chorek samurka Trujimanta, Pulucatimanta, inclusive Tayta Matías Muyo kaypikarka, Tayta Manuel Bueno kaypikarka kay kaliatapi. Instituto Bíblico kaymantami koltama pasar mana espacio tieshkamanta. Chaypima Instituto Bíblico kay kaliamantami rirka coltamos. Entonces, bueno, colta pequeño con Caticón, gracias a Dios, con Oyanchi, hasta, no sé, licenciado, doctorado de Matías, pero Irina Canchi Caliatami, Callarica, Instituto Bíblico también. Chaywata Kunapica Organización Uñashpa Katishkan, Asociación Indígena Evangélica Chimborazo, hasta Omi Mirarita Callarishka. Chaywata Kunapica Departamento Kunami Mirarishka, Instituto Bíblico Sinai, Instituto Bíblico Nueva Vida, 1985 pica Pedagogía, y 88 pi Dirut, y Shuktak Departamento Kunapis, Literatura Pis, hasta un Mirarispa Katishka.